awuklina qala umuzi wakho noma ngabe ungcolile ugijima izinto ebusuku abantu labekhaya bangawuthola umsebenzi kuhlala kuliyo kunesiphithiphithi labekhaya kukho ukuzwana kuyahwejwana ukudla sheshe kuphele una kuthula uma usendlini uma yakho uyafa uma yakho uyahlukumezeka ngathi nje usesihogweni kodwa mangaphandle wakwazi ukukhululeka konke lokho yakwazi ukulungiseka uma ngabe umuzi wakho ubetheliwe ngoba leko kuyimpawu zokuthi umuzi wakho awuqinanga umuzi wakho untengentenge. 15 days special for abantu abafuna ukubethela imizi yabo. Sikhulumile ngokubethela umuzi, ukubaleka ukubethela umuzi, ukuthi umuzi ubaleka kangakanani ukuze ubethele. Festive season manje abantu bazoyiqhakeza imizweni strong indaba yokudlala. Nizofuna ukuhamba, nihambe kuma vacation, nothola umuzi ukhamisile umuzi uthi ngana khabe ngana spoon ngana mbhede ngana lutho lala phansi. Unyaka wakho ungaqali kabi lo landelayo, qale kahle unyaka wakho uwakhele phezulu kwenye into sesewunayo vele. Ungavumeli abafana bakubuyisile emuva baqalisele phasi ngomuzi wakho utekenteke awuqinanga baze bawuqhakeze. Umuzi kumele uqine, umuzi kumele ube nesithunzi. Ngikhulume ngendlela ezinhlanu zokubethela umuzi. Ngikhulume ngokuthi umuzi uyawubethela uphenduka ulwandle uma ngabe khona umuntu oza ngesibi kuwo. Ngakhuluma ngokuthi umuzi uyawubethela uphenduka isiganga uma ngabe khona umuntu oza ngesibi kuwo. Ngakhuluma ngomuzi umuzi uyawubethela siwucuphe ukuthi umthakathi angakwazi ukungena. Siyakhuluma ngomuzi uthi siyawubethela siwucuphe ukuthi umthakathi angene kodwa angakwazi ukuphuma nento ayiphethe mangabe umuntu ozotshontsha umthola abambekile mangabe umthakathi alibajeka endaweni eyodwa. Siyakhuluma ngokubethela umuzi ukuthi siwubethele nje ungangeni lutho total futhi ngingabonakala ukuthi ulwandle kodwa nje kukhiyeke ubonakale nje into electric fence ukuthi akekho umuntu ongenayo. Indlela ezinhlanu lezo esikhulume ngazo zokubethela umuzi. Namuhla ngizoyenzela abantu abanemizi nabantu abafisa ukuthi imizi yabo iqine bakhululeke. Ngizoyenza ispecial esoqala nge-15 September sophela nge-30 September sokubethela umuzi kodwa hayi ngalendlela ezinhlanu. Ispecial sikundlela eyodwa yokubethela umuzi okuyindlela yesithunzi sakho. Uzofika kimi njenganyanga yamacala ngisathatha isithunzi sakho. Ngisho manje mawumile ebaleni isithunzi sakho siba khona la phansi. Thatha inhlabathi yalapho kukhona esikhona isithunzi sakho sokuhlanganisa namakhuba lo wethu bese kubethelela umuzi wakho nesithunzi sakho. Kuze umuntu oza ngesibi kuwe ngeze example umuntu uzotshontsha abone ngathi lebelo uyalayuza nje egcekeni ayibedla ngathi lebelo uyalayuza nje uyalena le asazibuza ukuthi hawo kanti bobu simelana kalali yabona ufuna ukubambe kahle phathi into eyisikhali mase isithunzi sakho for example uphathi into uphathi isagila ume bese uyama lapha sithatha isithunzi sakho lapho bese khona isagila kuzovuka lesithunzi lesi umuntu oza ngesibi uzobona lebelo uphathi isagila lebelo uyalayuza egcekeni uyalena le uloyisigcikini welinali kanti wena ukhu le Cape Town uku vacation uhle ntomndeni wakho kamnandi ancebeleka umuntu lebela athi akona banakalali uzo noma khona nakufonela athi hey ndoda kanti awulalo lebela uphithizele egcekeni njengalesikhathi kwenze njani uhlekela uthi hayi khulileka lala makhe uphume kuwe ngoba ubuwazi ukuthi awukho wena kodwa ile lakho beselivukile ke uma ngabe umuntu oza ngesibi angeke livuke uma ngabe umuntu akazange ngesibi livuke uma ngabe umuntu uze ngesibi uze ngokuzoganga ukuthakathi noma ukutshontsha phakathi kwegqeke lakho bazobona ulebulu layuza abafana nje ulebulu layuza nje same thing noma ngabe umuntu osifazane sakubethela umuzi wakho ngaleyo ndlela leyo special sisicala nge-15 September sophela nge-30 September siyokubethela umuzi kuze manihambile December ubuye umuzi wakho usaphi noma ngabe ungakhiyanga ushiye nje uvuliwe nje songakhayela nje udust ke kodwa noma ngabe ungakhiyanga ayikho into ezontshontshwa ayikho into ezothatha emzini wakho umuzi wakho mawubetheliwe umuzi ubethele ungakhiya umnyango uzucheka into ukuthi vele ngempela ngikhiyile hayi uze noma uvakashiya endaweni uhlale uthukile ungahlala ngokukhululeka ukuthi hey le ndawo ke black cake udula nguyona hayi bayasinya abafana basinya kanjani ngoba basinya wakho kuphela bangaqhekeza yonke imizi bajembo wakho ngoba kubona libululayo izigcikeni mawone volovolo phathi ivolovolo lakho sathi isithunzi sakho phethe ivolovolo bese ngosivusa siphizele egcikeni lakho bayakubona phethe lelo volovolo lelo bathi hey lo muntu akalala ugade ethina kanti wona ule kuphi la ukhona uhle ncibelele nomndeni wakho umuzi awubethela umuzi uqina into enhle ngokubethela kwethu umuzi asivele ubethela umuzi uyaklinwa kuqala ngoba ukubethela umuzi kufanele ukuthi manje sofaka manje amabhomo ibhomo anyeke ihlaliseke kahle endaweni engcolile so sawuklina kuqala umuzi wakho noma ngabe ungcolile ugijima izinto ebusuku abantu labekhaya bangawuthola umsebenzi kuhlala kuliyo kunesiphithiphithi labekhaya kukho ukuzwana kuyahwejwana ukudla sheshe kuphele una kuthula uma usendlini uma yakho uyafa uma yakho uyahlukumezeka ngathi nje usesihogweni kodwa mangaphandle wakwazi ukukhululeka konke lokho yakwazi ukulungiseka uma ngabe umuzi wakho ubetheliwe ngoba leko kuyimpawu zokuthi umuzi wakho awuqinanga umuzi untengentenge.
ingane zakho zizwana kube khona ukuthula phakathi kwekhaya. Umuzi siyawushanyela kuthi ukushanyela ke lokho. Siyawushanyela, hayi ushanyela ukushanyela kwebala. Siyawushanyela ukuthi siswe yonke into embi yesimoya emva kwaloko ebese siyawubethela ngomuzi wakho. Uze umuzi wakho uqine kungaqhekezwa nabantwana bekhaya bonke bazwane, kube khona ukuthula, kube khona ipeace nomoya wembumbano phakathi kwekhaya, kungabi khona isiphithiphi nje phakathi kwekhaya. Badinga imisebenzi baqashe, badinga imishado bayithole, idlozi nje libe khona, idlozi linisondele. Yebona, umuzi ubethelwe. Hayi indaba ukuthi kube khona isiphithiphi phakathi kwekhaya, ningazwani. Bethela umuzi wakho. From 15 September to 30 September, especially sokubethula umuzi ngesithunzi sakho. Njengenyanga yamacala sengidilika, ngizokhumbula ukuthi ayinkinga nasixazululo. Ngoba libe inkinga, kusho khona isixazululo.